Southwest Hills District Athletics Association da kajing dokumen basang sarong menta kasngi ka arposan tarik jaleu arjar posau kala penlong ka program penkuburom mikini lekai kibla poe ka thong jo kajing job lengba ka jiwan ra jongki da katak maksiar kibla syapan kuburom kilom ka kongkumonyu alang ba trending walang ba swanding molong ujob ka arposan ki ha Kolkata kamar Queenless Ramsey kala job ka meklia game arjar posau hatura ka banda syarai marwen ka job ka keran baar ka North East game arjar posau Nagaland ka Iban Sarawak today ka job ka Inter District School arjar posau bat kalenti jingkermen karjarin ka job ka meklia game arjar posau bara ka state level inter school kaneka program kalong rukum simenta ban ay masim na kamta ka kongkumanyu alang kaban salaya simenta haka 13 Pan Pacific Masters game arjar posau kaban salong ha Gold Coast Queensland Australia haka shitarik batchpo tarik unai wing arjar posau pan mikmat na kari India laban kedaw baka jingla ya simenta jungka ka dilemba ka jing syajit na ka India Women Athletics Team kabadeh Jakarta nyupsan syajrong kibalai dalang kanega sengi kilong uba di sangkon District Sports Officer jungka Southwest Hills District kumukongsan uba box im PTI jungka office jung DSO uba bilang koi presiden ka Southwest Hills District Athletics Association uba SE1 yang secretary lembar kiwi de Kajing kemen meskipun ba nandon bentang ikut yang ada nyedon dekat ba ni pergi kata ka jingslo tenak kejungi jingslo kemen kejungi da ka bahai ini jing ai burung menong no ya pi ki nong ya kai ki balawan ra ta kana burung ya distrik jungi ba kumju hiru ya kan Meghalaya bat ya ka riu berapa ki ada lagi athletes nasmo kemen ba kini Southwest Hills District Athletics Association lalam khmat hi daki athletes hi alam khmat hi bon ki members hi de runners ki de hi ki ba la treshtom na bata kane ka discipline of athletics di sutuna pikishin khia bat kini ka kam baning kong do bagi le ka de bat penkup buram hi ya kini ki klur ki jongi de nakalian ka jonga ngamdadon bon man keren re nga sukwa ban ai kata ka jikuble ya phi baro iwe te kham tam na tharai sukwa ban kumpa ka jing smoke men halor ka jing sha ji jongi kongkuman ibala lech po Hyderabad na kenmo ba kilayawan po office ba ila phaktin ba idon kam ban lek ban participate ya gani ka tournament lumana da yo ban lek ka tournament ban participate indum yo la ban syajit kena kalian kejungi hukum ke office ru nilai warna warti bat nilai keren lang is ya ship lang ya ka jing ai buat ai jungi disiru jungi bat nilai apan ya rapi hukuman main di shimta po Hyderabad tiga jing hukuman jisu bangin tip pada bahasa thi pada ilala ban job senang hiru ya gani ka above 75 age category but ila syajit ba in the chim hantai hapo Gold Coast Queensland Australia kata ka long ha November do kashi tarik jong tausen de kongkuman na kalian kejungi ni hukuman ni sibun kum ka office kum ka district but nginya persyangi na kalian ka office nginya persyangi kat bangila banginya yarap ipi banginya bangin race kasi kata kamu nentip kat nongin na ban race nginya persyan mo dikata ka dingi ke bangila banginya kalau ba kumno ki kena jungi na ke Southwest Hills District bagi naik kiu syafan bangin dono la kata ka jong ka kumbong ka yin kasem amaladang iladan na ka jong ka association nilala banti kena ya ka bangin ai ka jing kai ka biang tane in lek no ban kerpat lem ka jing yarap pat kermen kin sngau ya ta ka jing kerpat ka jong ngidan suseng ya kane senam boladep niladep ya ga register bagi mungkin kam mengaku presiden buwak secretary advisory ma Robert Jun bagi member jong berapa kini ini kai di barem bagi bamata so landing lebih dari yang kumai pak swanding nang ta kini jong bok lambok ngapo cekren ilai kenduplang ya baru ya ke bang ilak kuat bagi training kungi ki
Ronald ke bangun suah mangin yen olah ke jong bangun don taka yin asyon bangun kuat kiu ya kaneka distrik ke jongi oit kumbang la jo madu mene ba na kaneka distrik jongi hi idon ke bambi kilong distan tementang idon kaneka por ya kinong job kum i merang kumen ilong iwei ilong maret thong ibak pau ba kaneka distrik jumi hak state bat hakari jumi hiru baro kawai kat kasnem ke jumi ngatrai hakalian hak snem hak snem jumi tinggal hak yai nak ilai kejat baru dingdu dari maret kumen mentala nyo kudu snem idang maret adu ki sau kuar 10 kilometer te kalong kai ke ba ai muslim ke kamtam ki kun sama tementang idon iba atlantik ibala juwanra kanam keburong ilawan syalu ki international bisna melada bila le Portugal ban ikun ya international te pulai sibun ya jing pulai por jong i bat iba suan dingru ide wei yang mare ibala pau ba bat idon ki kun sama ibadang suan ra nam sien ya ka distrik ke jumi ya ka ia kaneka khain ke jumi tai long ia markulas ramse ibare nang ni national sakwa but ilinti jinggermen ibala job ia ka Meghalaya game kebrang Hilongsian hatura yo gold medal halai 1000 meter but markulas yo gold medal but Kawara ia ka 6 ia ka borom ia ka distrik ke jumi but Bandai Sarai ru bidang su depsen kene competition ke balang kene ka North East Game ke balang hanagalang ilayo silver medal idai na kene ka district ke jongi hi but Bandai Sarawak today yo gold medal kene ka inter district school barang su depsen asilong layo gold medal idai nane naga district ke jongi but on sukwa kan itu kendian sudah mengikoi ini ba but markulas yo gold medal but kawara ya ka 6 ya ka borom ya ka distrik ke jumi but Bandai Sarai ru bidang su depsen kene competition ke balang kene ka North East Game ke balang hanagalang ilayo silver medal idai na kene ka distrik ke jumi but Bandai Sarawak today yo gold medal kene ka inter district school barang su depsen asilong layo gold medal idai nane naga distrik ke jongi but man sukwa kan itu kendian sudah mengikoi ini ba distrik aga jawa bahagi hi borokoi nama bagi le be itu pun ke ba kirong kong jong kene pertai lengbani nyelam ko ki we pa de ki bahaspa ki wangra ya ko ban pen yani kum ki sama ki beduk aga ne gedong ka time de jongi kun sama ki beduk ka gedong ka time de jongi ru ki shin de kata ka bentang bat haka bakut omma su ban rat dan kong ya ka ki snu ha ka baki ki ri omma